بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أمها لبت عزت البيفلون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا كوريريغا تفسيرغا موضوع علم واحد كارو علم كورين رأي واحد كافواني كيتمان نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دو كرب مفهوغا مسلمون جاي مفرد خليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه جماعة كرب مصحفة بهيغتو كوريغ فيلاورت قالوا من نيجي ديغوتوغا كيتمان نبي صلى الله عليه وسلم دنيا دو كرب ويرغا بس مصحفك صفاغا افوتك صفاغا كيرت قرآن جمع كريفا نواكم فاقا وجندية كم يكس أبو بكر كفان के खिलाफतुगा एम फुरतमा कीरत कुरान फुते के जमा करे विगंदिए एकम वक खासा अकोमेटी नेगी गंदिए ए बेफलुं ए बल्लावा कंतत फुरिहमवा कम गवाणमा सहाबी बेकलुंगे बसफुट तक आदि हमाम देह किंग हेकिबा कुगा कीरत कुरानुगा ए फुते के सिफागा आयत लिए जमा करो मुगंदे कम यकस अबू बकर गफान ए कुरान जमा कर गुमुगा एकले गफान गेंगुलुबी उसूल तक मुरिन आर्गुमेंट फाग वेगेंदिए एफोगा मिरे आर्गुमेंट दे में बदालनी उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु मुस्लिमों के तिमन खलीफा उस्मान गफान ए कीरत कुरान ए जमा कर गुमुगा एकले गफान गेंगुलुबी मनहज अदि हम एम में मियागा दें आर्गुमेंट मिरे बदालन आने पॉइंट की रात कर बिया कीरत कुरान का नस्व फावा आयत का बेगो कमेकस अबू बकर गफान के जमा करबुमा उस्मान गफान में जमा करबुंगा तफावत के बहुरी एम फरदम कमका अबू बकर गफान कुरान एम मुस्तफे के जमा करबीरुगा इतुरो एबस मुस्तफे एरु दुनिया गने ए एम फरदम एम कॉपी एरु अबू बकर गफान जमा करबी ए खिलाफा उस्मान गफान इस्लाम दीन वन्न गिनाद दे गबयको उस्मान गफान के ज़मानो को फाड़ुआ फेशुमा कुगा कीरत कुरान कियमुगा एक एक तफावत फेनिगिन दाम फेशी एकम बार बड़ा मशहूर वेगन दिए एक सब उस्मान गफान गिना आदत के कॉपी तक लियुवी एमे एक दे गफान लियुवी कॉपी तो होगा न त मुसफ के बुनेवे को तो हाय न त हाथे कॉपी लियुवी ए कॉपी तो जमा करबुंगा एक दे गफान एक इंगुलुफी मनजा और में फुरतम बदाला उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत का कीरत कुरान जमा करबुंगे मैगन मकसद की कीरत कुरान कियवार मीस्तकुंगे मेदुगा उफे दे तफावत नत्तालु ए मतिवर मकसद हासिल कुरमटका उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु बेनु कुरे विमनहज के तेरे बाइन की मनाल एक तुम फाह गवा बाई करतता एक कीरत कुरान के बाई कम वर रंगला कीरत कुरान के बाई कम ए आयत की यही कीरी कुरान के आयत कम वर रंगल कशवर कुरवाफा नूनी एव्वेस लफ्ज़ मुसहफ का नुलिउवे मिहम अबू बकर गफान वेस गेंगुलुवे मनहज मिगतुम मुतवातिर क़िरात कम सीधा यकीन व एव्वेस लफ्ज़ नुत एव्वेस अकुरे लिउवा फेनुए अद जिब्रील अलैहिस्सलाम एम्मे फहुफहरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कीरत कुरान उगन्ना दे वीरुगा विदाल फावा गोत्तो बेल्ले मफोगा नूनी इव्विस आयत इव्विस अकुरे नुदिवा अदि हम एहमे तिलावत मंसूख कुरे फावा आयत नमा मुसहफ का नुदिवा कोमेकस मी फरदा पॉइंट का खुलासा है कि उस्मान गफान वस अबू बकर गफान के एक गोता ए कीरत कुरान के आयत तो वर बड़ा कशोर करे बे इगवडानान फदांग एक की बेकलुं मुसफ्तंग हद्दवागिं वकील लियुफम गेंदेवे एमेमा उस्मान गफान वस एम्मे बड़े यकीन करे बेकमा की यही कीरत कुरान के आयत तो एक यकीन करबु अदि हम एम्मे वर बड़े समाल कम दे बेकमें यही एम्मे फहु फहरा जिब्रील गफान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उगन्ना दे वीरुगा ए उगन्ना दे तकेति ए मुसफ के लियुमा वर बड़ा समाल कम देवे ए हम ए पॉइंट की यही हम अबू बकर गफान इस कुरान जमा करे वीरुगा गेंगुलु पे पॉइंट नुक्ता है
දෙවණු ගුතයකි උස්මාන් බින් අෆ්ෆාන් රදියල්ලාහු අන්හු කීරිත් කුර්ආන් ජමා කරගමුගා කීරිත් කුර්ආන් බාවාලෙ විෆාවා හං හර්ෆු හං අහරුෆ් ශාමිල් වා ගොත ලියුවම ඉස්කන් දෙවිකම් එගොතුන් මුස්සෆ්ත ලියුවා ෆාවනි අකුර්තහුගා නුගතාතක ෆිලි නුජහ අරබි බහකි ෆිදිජහගෙන් ලියෝලේ බහෙන්නෝ අද ඒගේ ඉතුරු නුගතාය ෆිලි නුජහ හුරුමුන් ವಾರಿದ್ ಫಾವಾ ತಫಾತು ಕಿರಾಅತಕ ಕಿಯೌಮ್ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಲಿಬೆ ಇಗವಡನ್ನನ ಫದಾಂ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಅಲ್ಬಮೆನ್ನ ಮಿ ಬಾವಾ ದೆವ್ವಿಫಾ ಮಿವನಿ ಎಮ್ಮೆ ಗೊತಕ ಕಿಯವೆ ಗೊತಕ ಶೆನ್ನೋ ಏವರ ತಫಾತು ಗಿನ ಗೊಯ್ಗೊತ ಮಿವನಿ ಕೀರಿತ್ ಕುರ್ಆನ್ ಕಿಯವೇನೆ ಕಮಂ ಅಲ್ಬಮೆನ್ನ ಇಬೆಂಗೆ ರಸೂಲಾಗೆ ಬಸ್ಫಟಕು ಅಲ್ಬಮೆನ್ ರಾಜ್ಯಗೆ ಫೆಶ್ನೀಸುರೆ ಮಶ್ಹೂರ್ ಫಾವನಿ ಇಗ್ಗೊತಕ ಕಿಯೌಮ एम मिकिनी हफ्सु रिवायत एकमको कीरित कुर्आन बिनूनस हफ्सु रिवायत को अलम मिकियवा गोता नोनस तफात एकी गोगोता आयत कियवेंगे बहुरी एक मिसाल के गोतुम बकरा सूरत के 259 आयफा कोल्लेवे मैं अल्लाह वही करवा फावे वंजुर इलल इज़ाम कैफ नुनशिजुहा आयत के माने की තිමන් රස් කලාගේ ඒ කෂිතන් එක්කරවා දෙන් ඒ කෂිතකුන් මස් ලබ්වණි කොම්ෆදේ කුන්කන් කලේගේ ෆාන දෙක වඩාගෙන බල්ලවාශ මේ ආයතුගා නුගතාය ෆිලි නුජහා ලේෆාවා නම නුල් ෂිසුහා ඒගේ ඒ බස්ෆලුගාဇවියන් zා ඒ zාගේ උබු ෆිලි ජහාගේ ලියුමුගේ බදල්ගා රායග්ගා උබු ෆිලි ජහාගෙන් බස්කීදානේ මානේ කි නුල් ෂිසුහා කුරීගම් मुसफ्तो गलीफा मिवानी फिली नुजहा नुगतावस नुजहा नुल शिजुहा अमीर अरबी लीफोन नेरुन्ना एग्गोत कलीफा ज़ाद फिली नुगता नुजहन्न में एतिकीदान ज़ायकबस अद एतिकीदान रायकबस එහෙම ඒර එම්මෙ ෆුර්තම ලියුවීර එක්ගොත ලියුවී අලවෙන්න මි කීරිත් කුර්ආන් බලාස්කම් ගවාන මේගේන තෆාතු ගිරාත්තකින් එබ කියවේකම් මානේ කී නුල් ශිසුහා වසෙබ කියේකම් नुन शिरुहा वसे बकिएका एवस वारिद फावा गोते कीरत कुरान बावाले फावने हंग अहरुफ शामिल करम गे गोतुम इतरु उसूल वस गेंगुल वाफावे एई मुतवातिर को साबित फावा तफात क़िराअत की एकगतक कीगेम वारिद फावा देगतक की लफ्ज़ नमा हुरिहा मुस्तफिगावस एकगतक लिववनिए अदि वारिद फावा तफात द क़िराअत की एकगतक लियेगें දෙගොතක නුකියවේ क़ිරාഅතින් නම ඒ क़ිරා එම් මුසෆිග්ගා ලියුවාෆා අන क़ිරාන් අන මුසෆ්ගා ලියුවණිය ඒක මානේ කි කුරිම්මෙ දෙන්නවනු ෆදාන් කුර්ආන් මි බාවා දෙගුණි හං හරුෆු ශාමිල් වා ගොත එහෙම බය කලිමතන් එබකියේ එක්ගොතක ලියුණීම දෙගොතකන් එබකියේ මිසාලක නුන්ෂිසුහා නෝනි මිසාලක යඅලමුන තඅලමුන मी याग नुगता नुजहन्याम कीदान तालमून वस यालमून वस एवेमा बाय मुसफ्तोगे गोतंगे बहुटे लियुवा अनप्पा कलिमतन हुन्नाने मी देगोतक किये लफ्ज़तक एगोतक नुलियवे कलिमत मिसालक बाय गिरात होग कियवाने वसारिउ वावेन इतुर कुरवागे अनप्पा गिरात होग कियवाने वाव नुला सारिउस एगोतक वस कियवाने एवेमा उस्मान गफान ए लियुवी मुसफ्तो के कॉपी तकोगा बाय मुसफ्तो के लियुवा फुन्नान वसारियु के क़िराअत लियुवा फुन्नान अदि अनब्बा मुसफ्तो को हुन्नान सारिउ इला मगफिरतिन एगोत वाव नुहिमन वा लियुवा फसुन्नान एमत हायनवत हाते का कॉपी उस्मान गफान मि हेद्देवी इरुगा एगोत लियुवा फुन्नान කොමකස් මේ පොයින්ට් උන් ආගමන එකගෙන් මිදනේ කීරිත කුර්ආන් මේ බාවාලේ වුණි හැන් හරුෆක්කම් තෆාතු එකි ගොග්ගතන් ආගමන කීදානකම් එකමකු ඒ කියවේ ගොතකි ඒ රසූලාගේ ආරිහුම් ෆෙෂිගෙන් මුතවාතිරකුන් හම ආගමන හිසාබන් ආසොන්න කියවමකන් ඒ කියවුම් වාංජහේනකම් එම ආගමන මේ කියවණි හෆ්සු රිවායතුගේ කියවුම් ඒ ඉමාම් ආසිම්ගේ කිබන් ආස්වාවා ගොතක් කොමකස් කුර්ආන් හං හර්ෆ බාවාලෙව්වේ ගුණාරුග මේ හම රසූල් zamanuga wes ඔයි කමෙන්නි අල්ගමන්න නේක මිසාතන් එබෝරි ෆෙන්න
kurin takol kuri duege sarun kya difane misal ki rasul sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga hisham bin hakim namadu mi korobani imam ve ekale gafan ge fahab puluga mehunnawani umar gafan me wada gannawani hisham bin hakim umar gafan rasula dasko devwa fa nuwa ko tak guruwan kiyawa vidalwa adu කොම්මකස් නමාදුග හිෂාම් බන් හකීම් මිගොත මිකියවා විදාලවනි උමර් ගෆාන් විදාලවනි කිරියා එලාන දෙවුනිවස් නුබාකො කියනි කම හීකො කොම්මකස් නමාදු නිමෙන්දෙන් උමර් ගෆාන් කෙක්කුරවාගේ මිහුන්නේවි හිෂාම් බන් හකීම් නමාදු නිමේයිරා වගුතුම් මි වඩා ගන්නවනි උමර් ගෆාන් හිෂාම් බන් හකීම් ගාරියහ වඩාගෙන් කිරත මෙහද්දවනි සලාමෙන් නෝන කොරවණි කි फुरतमस हेदुमग मेहिप्पवने उमर गफाना की उलिकुळवर कुळुवा बेफळन्नु समासा बेफळन्नु दीनी कंततव फुरतमस मितनुग मेहिप्पवने हिप्पवा फकिनत मेहद्दवने वडाන්නවනේ රසූලාගේ අරිහ රසූලාගේ අරිහ වඩාගෙන මෙ එම්මෙ फुरतमस රසූලාගේ අරිහ දෙවේර රසූලා මෙ විදානුවනේ කීකේ උමර ගෆානේ ඉහ දෝ කරබ්බාෂ हिशाम बिन हकीम के हेदू को हे दो करब्बा समझे वडान्नाश उमर के फान में विदाल वनी मिखदे के फान में हिशाम बिन हकीम नमादु का कियाफिए रसूला तिमन खले के फान उगन्ना देवा फनुआ को तक दिन रसूला हदीस करब वनी हिशाम बिन हकीम खले के फान कियावा विदाल वाश और हदाम बागुत के फुरगन सूरत गया थे कमे कस हिशाम बिन हकीम मियाए कियावा विदाल वेज्जे कियावा विदालु वीमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरबी ए कुरआन बावाने विगोते එක දෙක ෆානේ විය कियावा विदालु विरंगलाशे ए गोतशे कुरआन बावाले विफाने देन रसूल हदीस करवे उमर के फाने कले के फान कियावा विदालु वाश दिन उमर के फान एक देक फाना रसूल दस को देवा फवा गोत कियावा विदालु निमुमा कुगा रसूल में हदीस कुरवनी कुरआन बावाले फुनितिय गोतशे कलेग फान के किए वो बसरंगले कोमेकस मे हदीस मे बसफुल मे वाहकन अरुमे नेगिगेद्दा गोतुगा कुरआन मे बावाले रसूला के हदीस बस तनुग फौ बागा इन्नान कुरआन बावाले बुनी हंगर फशे तेबामी फसेह गोतका कियवाशे एमेमा मे बसफुल मे हादिसन अरुमे नेगिगेन मिदियई कुरआन बावाले बुनी हंग हरुफक्कम तफातु एकेकी गोइगोता कियवे गोतक्का ehni umar gefana hisham bin hakim ki mi etta ko ule bodu bekalunni ehme ma rasula ede bekalun etta ko ule bodu bekalun naka qur'an me bawa lefuni eggotaka kamuga wanama eggotakan ede bekalun nabe sunganna di fonnan namaves Quran tafaat ki goggota kiyewe tiwima Rasul sallallahu alaihi wasallam Hisham bin Hakim bas waki gota kan adi hama hemme Umar ke faana bas en gota kan miwani uganna debbafa ene ma mi bas fulun argumenna egigem bidani Quran baba levuni hang harufakkan ei sabitu ichekkan adi hama hemme ei mutawatirkum argumenna hisaban aswawa ichekkan කොම්මකස් මිනුකුතන් අල්ගොන්න හං හරුෆා මෙදුග වාක දක්කාරුග ෆහරෙග්ග අල්ගොන්න මීදි සිකුණිය නගා ගන්න තංකොළ උදගුව දාන සබකි හං හර්ෆකි මියස්තු කෝචෙක්කම් සීදා රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයන් කොද්දවා ෆෙඩ්ඩුවේ එකදේක ෆාන්ගේ හදීස් බස්ෆුල්ගවස් ආස්වා මෙවනි මිසාලකම් උමර්ගේ ෆාන් හිෂාම් බින් හකීම්ගේ හාත්සාගස් එදෙබේ කලුන්ගේ කියවු මසල ජීගෙන් දීමවස් රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් මි කුරවණි ඒ කියවු රංගල ඒකේ පස් මසල ඉන්නට සීදා හං හරුෆුගේ මානේ කි කොබාකම බය කොද්දවා ෆෙඩ්ඩු එමෙම රසූලාගේ එහෙනිම් හදීස් බස්ෆුල්තකුම් විස් ෆෙන්නා මේ ගොතුගා Quran baawale bifawani hang harfashi egote rasulullah hadis korba fonnani sida e hang harfuge maane ki murada ki kobakam rasulullah bayan ko debba fenno den elmer vidalwa gotuga egotan ekalege fan sida hang harfa ki koche kam e bayan ko debba fanuwa sawbaki
එකමකි e han harfuge murad rasul sallallahu alaihi wasallam ge sahabin egeye egeechekam go waanama ebekalun dekawada gannawa echekam go engewada gannawa echekam go waanama kommehin eetiga maana kiya den men netta ehni ebekalun sahabi bekalun qur'an kiyomun dairuga ebekalunna maananege tankolan atu wejjenama tafsirun ega maananege tankolan atu wejjenama ebekalun wada gannawani rasulage ariha wadagen wagutunge ba suwal kurwa mitanuge miyatuge mebune bahuge maane ki kobato mi lafzuge maane ki kobato ebekalun wagutum wadagen ba suwal kurwa ebekalunge meduge gurwa kiyumge evves kala khilaf debekalun degotaka kiyawagen evves kala olumen arafinama shakken ufedi janama wagutunge wadagennawani rasulage arihe ekade ekpan duniye gonnevi emema me han harufaki coach kan sahabi bekalunna egeti wima ebekalun suwal milkuravvani ebekalunge terega egeechengei ebekalun derwada gannawa echengei han harfuge murad emema rasula hadis karwa fone qur'an bawa de guni han harfashe sida e han harfuge murad almumen negeni den rasula ge mi zamana fahuga qur'an hama ebbe kalaka fahu anebbe kalaka mikiya demu miannani sahabi mi rasula sahabi bekalun tabi bekalun taba tabi bekalun mi taba tabi bekalun ge zamanuga mi ekiyawa ekiyeki goittaka nanta devige midiyei e muli jumla sahhakon asebave diha qira'a maane ki diha magun algomenna mikirit qur'an asebave ekiyawa komme gotaki ve sehama sahha gote misalaka algomenna mi tafatu lafzutaka balagam gawana algomenna fennane misalaka algomenna balama fatiha surah bay qiraat hoga kiyawane ihdinas siratal mustaqim sadaka e lafzu kiyawane anabba qiraat hoga kiyawane ihdinas siratal mustaqim sinaka anabba qiraat hoga kiyawane zayaka ei ihdinas siratal mustaqim e me tingota kiyeves mi sahhatin goy ekamako me tingotan algonmenna kiyeveni nite daskogge e me hako hama asa timanna amid alhamdulillah arrahman arrahim malikum din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sinaka shay kiyane ekota kannu kiyeveni e me komme qiraata me hako kiyevi kom gavies e komme echaki waki chenegge dashun waki bekadegge kiben asfawaich emema qur'anuga mi asa mi diha magun aswa iruga ega maane ki diha gota kiyeve wahaka enno emme ginambas mi kiyani hagotaka bay kalimata misalakan almen balama arjihu e kalima ebba be kanun kiyawan arjihu hamza ka sukun kogge anebba be kanun kiyawan arjihu hamza ka sukun kogge ha damaf e arjihu em anebba be kanun arjihi nuni arjihi to mi tafat ki gogeta jumla hagotaka kiyawan emima khulasa yaki tafat eki goigoten argumenna kiyeve kan argumenna benge qur'an baba le buni han harfakka argumenge terege irada prevede miga olumen nar evves qiraatak mi baba le ma gule evves olumen nar sabaki argumenge terege meti zamanu sure feshune sure hafsu riwayat argumen rajyega mi kiyawani misalaka bunanama misalaka mi afrika ge baygom to gonote Mauritania migom to kiyawani hin qiraataka ebekadu misalaka be afrikan adossawane me getawga me makka anwata me saudi ge tv channel ga kiyawana wargina fara ekikala kiyevunta agon men aamukam mikeva hafs riwayatuge kiyuma khilafa besiwen kiyawati misalaka waidul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa'addada agon men hafs riwayat ge mikevani yahsabu anna malahu warsh riwayat ge kiyawani yahsibu anna malahu akhdada kalla la yumbadanna fil hutama agon men kiyani wama adraka mal hutama ana qiraat ge mikevani wama adraka mal hutama narullahil muqada tafata ki gote bol komme kasmiga khulasa yaki agun me rajya girad kur with hafs riwayat kiyawati wima eg olumen nar ekamako mikal darusek wima
mi Qur'an baawade vuni han harfakkan adi tafadu ekikahla qiraat taka kiyeve kam bayan ko dinuma mitanuga enugutame faha kolle timman nugutage gotuga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu gengulu fikamaki kirit Qur'anan unikame nuwata ituru kurumen atuvedani kamga birattaka evs etche ituru etche musaf ga nuliuve egotum engate ga himene de qiraat em musaf ga nuliuvi esobattake ehni efadan liuva finam ei de qiraat kannegi ei evwahake bayan kura tafat lafz take takurar ko baawale vunikam bes hivedane adi de qiraan himene lafz to ke tereng el lafz hamish ga nuwata iffaratu hawasa ga liuva fe nuwe ehni efadan liuva finam faharuga hamish ga nuwata hawasa ga wa lafz ki asluga wa lafz rangalu gekkamuga zamata ko fau hivedane adi kirit Qur'an ge lafz ge maane nuwata murade nuwata nasikh atek anga de lium kole fade evs ituru liumen nuhimanuve bay bekalun amilla folo gengulu vi fafittoga ifada ibarat hurikamuga vis Uthman ibn Affan radiyallahu anhu kirit Qur'an jama kurabumuga ifada evs liumen nuhimanuve komme kasmi timmandu gutage khulasa ki Qur'an ga nuhimene evs ituru echin liuve e bay sahabi bekalun amilla folo musaf ga liuviruga ingari matiga bay lafzatoge maanata liuvamu gendevi namaves Usman ge fan me jama kurviruga ekala me ingari matige mikke hamish ga ekola evs ituru lafze Qur'an no ituru lafze no liuve sawbaki farek fauge zamane ga ves farek bayka ei olumen arafane kamge birattaka komme kas hatarno gutaya ki Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ge khilafatu akirat ko jama kurvi emme musaf kanone musaftoge tafatu kopitakin heddeviye adi tafatu qawmtaka fonuviye e musaftoge adadaki hatekkama baingel meri vidalu faave e musafta fonuvi makka sham kara basra kufa yaman nadi bahrain shen adi ekkopi madina ga beviye ane bulmega wa gotuga Uthman ibn Affan radiyallahu anhu liuvi musaftoge adadaki hatarke ei iraqasha sham karesha misra fonuvi musafa adi madina ga bevi musafe adi anem mashhur bunmaki mi kama imam as-suyuti adi anem mashhur bunmaki mi kama al imam as-suyuti vidal faave komme kas hatarno guta point ke Usman ibn Affan radiyallahu anhu e liuvi emme musafen nunka babar copy taking heddevikam bay beflun hatekkam anem ba beflun hatarekkam adi anem ba bekolun haikam bes vidal faave fasman guta ki algonmenna miedu mi fennan eggota kirit Qur'an ge surat tartib kurevuni bes Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ge khilafatuga kirit Qur'an jama kore virge Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu ge khilafatuga jama kore bun musafga surat tartib kurwa fe nuwe mane ki miyad algomenna mi fennan gutaka nune Abu Bakr Affan jama kore bi musafga surat bane ki adi waki begadun abilla flo gengulu bi musaftoga ves kuriha surat ke tartib kurwa fa wakan ege kannete ehenkam surat tartib kurma ki ves Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ge khilafatuga kirit Qur'an jama kore viru kurefawa muhimmu masakkatike havana nuguta ke me fahnu guta ki Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ge khilafatuga kirit Qur'an jama ko nimuma ko ehem musafta ngandalum amur kore vi me amur fula vidigen emmeha sahabin ves e bas fulan amal kore vikama wardegen asfawe ege fon emmeha ashabe kanum ves kirit Qur'an ge asluga bala musafta ki aslukam ga bala musafta ki Uthman ibn Affan radiyallahu anhu jama kureve musafta kam ga viye me havana point ge nuguta ki me ar Usman ge fan ge zaman ga bes eki bekalun abilla fula eliuvi genguluvi musafta de emema Usman ge fan e khalifa Usman ge fan eliuvi musafta liuvuma akuga rangalu sahha kopita liuvuma akuga kuriga eki bekalun migenguluvi musafta ngandawalevi samwaki kobato sababaki erum mistekunge meduga olumen narane Qur'an e Qur'an gato nuto e bekat ni genguluvi musafta ka meduge beskal olumen narane tivima emme furata me genguluvi huriha ichin ngandawalevi me galgon me visnavan je echki batil ecche viyamun hisabun echin galgon me nattadan je heneka agon men meenna gota ki evarem agon men islam deenan agon men nuwanneru gota ba nuwaru ga agon men kaaba fan gengulu buden agon men tanakum ferunas e tiwes king gus agon men forwa rakka quran nuni darla sar kadan
mi haqiqatu ga algon men koggem wana kamen no mi algon men Allah shirku kurmattaka gengulu taketi forwa rakka kofa e tarikhe gune algon men nuwane bahatta kash mi kirit qur'an mi marangalnu ta kirit qur'an e zamanu ge mi emme fortama liuvi musafta emme fortama liuvi musafta mi tarikh takaye kiya febe fol behetma awda nonto emi ma batil ecche takin mi tarikh takaye ke kiyafa algon men nuwane bahatta emi megen enikunna fitunan ves algon menna bikume veene batil lecchi algon men nattala kam bawanama kommekas nukuta ki abu usman gifan ge zamanu ga mi jama kore bunu musafta ka uga miliyemu kopita ka uga e zamanu ga kuriga gengulun huriha echetake nattala unuka ege sobum sahha amekan waridegum wa gota kiwe musafta mistakunge attoga vegen diegam kommekas mi hanukuta ki mi usman gifan ge zamanu ga ekade gifan jama kore viruga emme boda faha kurave emme mashhur hanuguta misabu meduge darus almen nimmadanam irad kurave denganna duhega almenna mi qur'an nasxu buma begutu waaga dakkanna mi point waaga dakkal men uleta har tindus vejje adis nasxumge mi point almen no fishigem bod irad kurave denganna duhag almen hama fashani ves qur'an ge ayat nasxu buma ge begutu asfawa ayat ka begutu irad kurave annafta gus darus sunnan hura be fana sur shukriya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.